Biag di tao. Ag-agawang mat ngamin dagiti agpakumboy kumakanyak Joshua. Kukwam ayat ti palingki, Lili. No dagpakumboy manan, syakmat na, tapnawan riri. Depende lata. No sino ti kayat da pagpakumbuyan ka tata. No siyak ngay ti kayat da. Adang nga ti maramidam. Saur ka mat. Ni, ang mga nagpakumboy da siya, bakit? Sa payaglang lang abak nang ditakan. Ha, mabit lang Joshua, urayan na. Unay matan da dya tao. No dati ipakumboy yo. Siyaklatan, ma'am. Syakmat na. Awan pa'y nakumbuyak Joshua. Hitay pa, yamakit kita kakaslagap apa kayo. Agkapsat kayo kadi. Saan, ma'am? Namamok lang ni Lili dito'y palingki. Sa dino nga rod ti ayan dagiti dadakkelyo. No siyak. Naggapo kiti broken family, ma'am. Pinanawan na kami ni tatang ko. Ni nanang. Nakiasawa mo titi sa bali. Ngamdak sangga sa tanaulpitan na asawa na. No kasta nga agpulong kaslawan ti bibiyang na. Iso ang nagtalawak. Ngamidag subli ako may tisigo da pagnana itanda. Awan damot to ni Jay, ma'am. Sika nga ibasang. Natayan ti inak, ma'am. At da nangampun kanyak idingam nagtalawak matlaeng. Nagrigat mat ngamin ti papaaramid da kanyak. Kan maminsan lang iti may saal daw apakananda. Sa dino nga rod ti pagturturugan nyo. No daduma, iti igit ti kalsada. Awan mat ngamin balay may apagawidan mi. Ne, sino na kita kakatuwam nga ubing, Fred, bakit? Ampunan ta ita. Iso ni Joshua, iso mat ni Lily. Unya, Amumat, idi pa'y nga arapaap ko ti maaddaan iti anak. Ngamuray may saan tamot ang naipayan. Daytoy lang tinapanunot ko awagas, tapno mapadasak mat ti agbalin nga ina. ay, amang no pa kay sagmakan talay tangan aramidem, Fred, kasano no sa pulan dagiti dadakkel da? Makaswan ta pa kiti ti kidnapping. Awanan ti pamilyada. Idi pa'y amakitkitak ida dito'y palingki. Itala ang anaddaan na kiti gundaway anak isarita kadakwada. Kantulong tamutin a kadakwada. Kaasi damot. Sige, wala, aglugan kay nga rudan, gawid tayon. Manipod ita, dadi kan mami tiyawag yu kada kami, what? When, mami? Kan numabalin, sardengan yun ti agapa. Agbinadang kayo kitdi, nalawag. When, mami? Anha, aginana kayo pa'y ngarod tamangan tayo numadamdama. Mapanak pa'y iti kusina, tatulungak nilagring. Ayaban kayon to numangan tayon, ha? Naimbagta si Murta kadakwada, Lili. Kita ma, dakkel ti balayda. Saan lang nga dayta? Kabailanda pa'y timang paadal kadata. Numakaadal ta di mayat. Saanan amasapul amakikumboy ta. Tapno dalaang kananta. Kan saan tan amaturog isi kalsada. No kasta, dituyan nga agnaed dagijay nga ubeng, madam. Wan lagring, ampunan mida. Ay ka nasaya at tapno sana natal na ti mansyon yaw. Kentap numapadasak mo ti maawagan ni ti mami. Sigurado nga agbalin kayo a responsable nga amaken inaken ni Sir Alberto, madam. Agyamanak. Aun kayam, rumor kami inton madamdama. Aday process mi apapeles, tapno may enroll dagiti ubing iti pagadalan. Nagasap da, takas kada kayo tinangampon kadakwada, ma'am. Sigurado ang maipayo dagiti kasapulan da. Na-enroll mo ka din dagiti ubing? Saan pa'y? Ada pa'y requirements a kasapulan a mailakad inton bigat. No kasta nga rod, kaduan ka inton bigat. Una, tapno malpasan.
Oh, kumusta mo tinegosyo tayo? Kasi ti Apo, ando man ti customer tayo itangal daw. Nasaya at matngarod no kasta. Masapol adublyan ta ti aggagat, ta dadagiti ubing asuportaran ta. Saan mataparikot ti kwarta bakit? May mayat lata no awan palya ti negosyo. Ngamin, may ibos mo ti kwarta. Sabagay, at damat ka titipuntom. Yan tangay na-enroll kayo matinadwa, at damat lang ang tiginatang ni Mami yung usaran nyo. Sumrak kay inton bigatan ninyo pagadalan. When, When, Daddy? Daddy? Saysayatan nyo ti panagadal nyo, wan? Kita akman ti gradom, Lili anak ko. Adto'y mami, oh. Nangato ti grado. Ngam, top 3 aklaeng. Okay lang, dayta anak ko. Congratulations! At least top 3 ka. Inton sumaruno, ang mga nutapuan daytan. Wen no maabak ko ti kalaingan akay eskwelaak, mami. Basta lalaingam ti agadal, sigurado nga agtapuan kan tumet, anak ko. Oh, si kangay mo't Joshua. Aday ti bag ko, Mami. Sigurado anang nga tumatigrado man niya. Sakto lang, Mami. Tinapatag at nakapasaka. Say-saya atin yu adwa ti agadal, wan. Adumot kit di ti mabalin a pagtrabahuan dita. Nga may mayat lata no adda na ilepasyo. Anya ter aramiden nyo na nalagring. Nay, apay nga da ka dito'y kusina, Lilay. Agluto kayo ka di iti pangrabian tayo. Tulungan kayo tap numabi itamalpas. Ay na, saanan nakong. Ag-review ka kidi. Wano saan, aramidem ta assignment mo. Amangan numakita na ka ni Mamim. Nalpasin nag-review akon itay nana. Awan mo't homework ko. Siya kun timang dalos ka dagita nateng. Nala, makamuka nga rod, Lili. Sa dino ti ayan ni Lili. Aday dyo kusina, tultulungan na ni Manang Lagring. Awan ka di aramitan na. Awan homework na. Nakita ka nag-review itay, sakbayan na pa ni dyo kusina. Ni Joshua ngay. Aday ti silid na. Anyat aramitan na iti silid na. Diyan ka mo, bakit? Ay, agkulkulong manan. Ang mga no online games manan ti pakakumikuman na. Kung amat ni Manang Lagring ang nagdiretso iti silid na itay simbangpat. Kasaritak tumanday ta at Joshua. Yak pa'y nakita at imbulong dito'y balay. Bay amon, ang mga no'y supay ti pakaupayan na. Basta lakid di tarimaanan na ti panagadal na. Sa nga pulo at awanan, sipod adda dito'y balay da Joshua kan Lili, lakay. Wan nga ron, kolehiyo dan. Nagpartak at talaga ti panawan. Kasta talaga, saan tayo mat nga igam ti oras? Kat, kumusta nga iti panagadal lagi ti dwa? Okay lang, mat. Nasayat nga ron na kasta. Oray saan tapod nung anak lagi ti dwa? Napatag daon na yan ka data. Isong aramidan ta amin akabailan ta. Tapno magun udda dagiti arapap da iti biag. Saan ka di pa nagawid ni Lili, Lagring? Ada ka no trabaho na, madam. Trabaho? Apay, agtrab-trabaho. Kaano pa'y? Jak mo malagip no kaanon. Medyo nabayag mo Apay adi na impakpakaamu kada kami ngagtrab-trabaho mo't gaya man. Ay, kunana kanyak, di na kanungamin kayat amang namnamalatan kada kayo. Kasanon ti panagadal na nukasta. Part-time mo ti trabaho na, madam. Uray ang mga nuga po iti day tatrabaho na, kat maliwayan na mutan ti panagadal na. Sa bagay, madlaw mo ta responsable ni Lili, ma'am. Amo na tararamidan na. Sana kas ka ni Joshua nga dasadsadot na.
Ha? Pudno ka di tinaibaga nila gring kanyak, Lili. Nga anya, mami? Agtrab-trabaho ka kanumat. Dayjay? Wen, mami. Sideline ko lang. Kurang ka di pa itid mi nga allowance mo. Kaya't ko lang dagtrabaho, mami. Sayang mo't ngamin ti oras. Kasano ti panagadal mo no kastalaang, iha. Di kay madanagan. Kabaala kapag itanan ti trabaho kan ti adal. Sa maysa, saan mo ta full-time ti trabaho? Nakababain ngamin namang namnama aklatan kada kayo, mami. Lili, Promise, saan ko abaybayan ti panagadal ko? Palubusan naklat ako man nga agtrabaho, mami. Please. no kasta ti kayat mo, anya nga ro ti maaramida. Ngam di mo liplipatan. Aging gaasaan ka pa'y anak katurpos. Ti ko mapanagadal mo ti priority. Saan kat aday ta part-time job mo? Dituya kon, Lili. Ni, saan mo ta ti dalan nga agturong iti pagadalan? Adda nga rin pa, panak. Sa di naman di mo ibaga saan ka sumrek. Anya ko matbibiyang mo. Sapay namnamaon dadadi kan mami ang makaturpos kan iti kolehiyo. Di nakpakibibiyangan si Kalilia. Padasem tagipulong kadakwada. Makaraman ka talaga kanyak. Kunakman no kayat mo ti maadaan iti napintas ang masakbayan. Saan ka di aday ta ti arapahaap mo idi? Saan itan? Baknang damami kin daddy. Numatay da. Dakkel to ti tawidon ta kadakwada. Ne, tibilin ko kin ka. Di nakipulpulong ta makaraman ka no kasta taramidam. Ikanda kamot dadadi kan mami iti allowance mo Kasto yung arod tiket kong aramidan. Papanam ngamin. Pangususaram iti kwarta nga ititidakan ka. Anya ko matbibiyang mo no pangigas-gastusa. Uray ata kwartak maday jay. Kita ma, di ka kumagimbabak nang. Di mo ko masayangan ti intad da nga oportunidad kan ka tapno makaadal. Biyag ko na ito eh. Awalan bibiyang mo no anyaman taramidag. Nagsweldo ka din iti part-time job mo. Apay ka di Joshua. Potangan nakman. Ano man ang di kwartaya? Basta, ada pang usarak. Bisyo manan. Basta pa utangan nak. Bayadak to. Ay na, numaamon dadadi kan mami day tangar aramidam. Sigurado ang maupay dakan ka. San siguro para kanyak detang adal-adal. Itid mo mangkit diti kwarta bulbuludat. Ay, pasensya kan. Ngamawan maitid ko kwartakan ka. Iimot. Sa dino tayan ni Joshua, Lili. Mano abulan laangan katagturbos kayon. Kamjak pa'y nakasarita na niya ti isuot na inton graduation. Tapno maisagana ko ma. Ay, diyak amo no sa dino tinapanan na, daddy. May salaang nga universidad ti pagad-adalan nyo. Di mo ammo. Ang mga nadamanan itayan dagiti barkada na. Ha? Diyak amo no kasano nga ibagak da ito'y kada kayo, daddy. Ti anya anak ko. Saan akaraman ni Joshua kadagiti agmarcha inton graduation? Anya. Tabay. Pasensya kayon, daddy. Mabuti ngak ngamin. Ang ano kabilan nak ni ipulong ko asaan na sumsumrek. Pinangtaan nak ngamin. Anya. Saan matgayam agturpos na ya, Joshua? Agbisbisyo matgayaman. Kat iso ti papapanan ti kwartana. Sayang lang ti gastos tayo kan kwa na. Kontrolem ti bagim. Ha! No agawid ni Joshua, di mong ungtan tapno saan ang masayar ti riknana. Ikanta kumapay iti may sagundaway ngagbalpaliw. Saan ang nasaya at ikastangar aram ito, manak ko. Amom ka di, nga awan tinagan mo iti listaan, dagiti agmarcha ita atawan. Amok mami. Anya nga ro ti planom ita iti biyag mo. Tsakon kahit tagadal. Anya? Ano saklangan ti makipurdiya? Puno saan? Itidyo lang ti tawid ko. Taiso ti pagpuunak, mami. Unay ka, anak ko. Agungat lakit din ni daddy yo, iti kasta nga ibagpakam.
Saan da kamot a pinadakala kasta? Kasano kalaangan numatay kami kandadim? Kontento ako ni ti kastoy biyag ko, mami. Anya, Naragsakak met, nauray kastuyak laeng. baliwam kumati kasta ka panunutam. Awan ka diti planom amang ituloy iti panagadal mo. Tapno makapagmartya kamot akas ken ni Lili. Saanin, mami? Nakapagdesisyon ako. Diyak kaya din tagadal. No kasta ti kayat mo. Awan ti maaramidan mi iti amayo. Inaramid mi amin na kabailan mi. Tapno makaturpos ka. Ngam sinayang mo laeng. Sapay lakuma ta saan mo apagbabawian dayta a desisyon mo. Asino tinangibagakan kaayawid mo dagiti gagayem mo dito balay, Joshua? Si kalang ay atin ang ipatawidan day di daddy ken mami iti daytoy abalay. Duwata met. Sana gaputawanan da daddy kan mami kat aramidem mo tanti kay kayat mo iti dayto abalay. Pangaasim ha, di na kibabain ka dagiti gagayem ko. Kakasta gagayem ti kayat mo. Sugador kan mamartak. Nagsaumanen ti kalainganan. Pangahasim urnusan ti biag mo, Joshua. Kunama, tadapay kwartam ita. No may bus ngay. Sige. Panahon kan. Mangrugin ti shot mi. Pangaasim ha, tadi ka manen agpabida. Di nakibabay ni ti sangwanan dagiti gagayem ko, Lili. Anya ginadamag ko ngay laklakom kanumatan ti tawid mo adaga. Awan bibiyang mo, tatawid ko matilakok. Sana yung abilin day di daddy kan mami idi si bibiyag dapay. Asaan ko maamaila ko ti tawid? Kasapulak nga rod ti kwarta. Tapno adamanan isugal mo kasta ka di. Di pala takukuak mo day jay. Nga uray saan mo nagrigatan dagita asan ikwa. Ay na, ikam kumamat iti importansya dagita. Kat usarik mo ti mapaglakwak. Ay, adun ti sinayang mo napintas nga oportunidad, Joshua. Sa di naman nga tan tinapnapan ng dadya, Joshua. 5 nga aldawan asaan na nagawid. Naimbag kumamot no sungbatan na dagiti awag ko kankwana. Naimbag man, tanalagip mo tinagawid. Naggap-gapwam. Imayak talag ti bingay ko iti daytoy abalay. Anya? Ika na kiti kwarta. Tapno kukuamon daytoy abalay. Awanan ti bibiyang ko. Tinapateg kat itid mo ti bingay ko. Ay, sana mabalin. Pagsugal mo manan, Itid mo ti kwarta daw dawatek ko na. Tano saan ilakok daytoy abalay? San asyak ti pagpungpung tutam, Lili? Lukas na, inikam ni Joshua iti kwarta? Kapilitan friend. Mabutengak. Amang ano niya taramidan na kanyak no jak itid ti kayat na. Sa dino nga rod ti ayan na. Jak amo Awanan kontak ko kan ko anak, friend. Ay, dudwa kailang nga rodin anabati. Kastapay mat ni Joshua. Nagasat kayo kit di tanasingpot tinangampon kada kayo idi. No inaramat na kumaan na saya at titawid na. Amangan no adamat ton negosyo na itakas kan ka. Ay, jak amo no anya ti plano na itibiyag na. Narigat atub nga rin tar aramidan na. Tadjar na ti mangkabil kanyak no kwa. Tinapatagkat inaramid mo ti pagrebangam. No saan adim nga, basol na matanday ta. Joshua, anya ter aramidam dito'y office? Adda ka din ni Lili. Mabalin na makasarita. Adda meeting na. Maala, kape-kapay. Pangururayam kan kwa na. Kaano lang itinauda nagkita kami. Ita, napadakkel na gaya man ti restaurant na di daddy kan mami. Saan lang aday na? Nagpatakder pa iti transient house na. Kan nanayunan ti branch ti restaurant nga imatmatunan na. Apalak ni Lili. Napintasan ti biyag na. Oh, kumusta kan? Italangan nagpakita ka
Lili, ang mga nagkasapulan kay ti trabahador. Ha? Pangaasin ko matalain na. Naibusin ti kwartak, kat awan amo kapapanak. Ay, kasano, iti bisyong tinapnabanan ti kwartam. Awan apulos na ipundar mo. Ba nagapagbababawiyak ita? Idi pa'y lang amin abi nagbagaan ka. Ngam di ka matdimngag. Nailawaan na kiti bisyo. Pangaasin ko matatulungan na. Si kalaang tinamnamaga makatulong kanya. Sige. Pag panunutak no anya trabaho ti itad ko kan ka Joshua. Uri janitor lang no iso. Wano saan, dishwasher latta. Tinapatag kat adati pagtrabaho ha. No di mga kumakadagit ti pamagbagayo. No inggaid ko kuma tinagatan. No inusar ko kuma anasaya at titawid ko. Sa anak nga agrigat akastoy. Napintas ko mamat ti Biag ko akaskan ka. Anya ngay, nalpasan ti amin. Saan matamabalin nga isubli ti napalabas? Daytan ti realidad anaskan asangwam ita Joshua. Di mo sayangan tinapintas nga oportunidad amaitad kan ka. Gondawayam kit diaragpatan da gitarapap mo, tapno napintas to ti biag mo. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, ni Apo Diyos timang bendisyon, kan mang tarabay iti tunggal maysa. Biag, di tao. Hello everyone, naimbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode iti drama tayo. Nabara mampaya kablaaw, kada Paulina Galileo, dita Gimba, Nueva Ecija. Elma Rodrigo dita Taiwan from Pangasinan. Kani Joey Valentino. Kaya titayntay nga ruden denggan, ti episode 366. Dito'y drama tayo. Biag, di tao. Froilan, si kaman mo timang ipacheck up iti anak ta. Ne, apa siyak tiboon mo? Kat, follow up na nga rod ita. Masapula maipacheck up. Tapno mo tayo no, gumatang tayo pa iti agas na uno sa anan. Apa siyak tiboon mo kat sikat ti babae? Sikat ti ina? Gaputa siyak tina, siya kakanayunan. Apay ngay, sungsungbat kayo manan, nanang, tatang, apa kayo manan. Panawan da kami dito Regina. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti nataengan. Nawatam? Wan tatang, panawak nga ruden. At trabaho kita. Diyak masango ti mangipacheck up iti daytang ubing. Nagsasao ka, kaslasaan mo nga anak ni Regina ah. Basol mo, no apay akas ta tinagbanagan ti anak ta. No apay nga da diferensya na. Apay asyak ti pabasulam. No anya nga min tinararamid mo iti masigog ka ah. Tapno ibagakkan ka, jak nagayatan ti kasta nagbanagan ta anak ta. Di mo kumamot ti pabasol kanya ka? No apay nga ubing-ubing ta anak ta? Panahon da kayo. Sikan ti makamo ang mangipacheck up iti anak ta, tagtrabaho kita. Itang nga ro ti follow up check up ti anak ta. Ibagamkat nga da trabaho mon. Anya kamutan, Froilan? Naimbag man, tanakaumay ka, Froilan. Pasensya kan, no naladawak, Ma'am Erlinda. Okay lang, tinapatag nakaumay ka. Di na ko nawagan iti ma'am, tasanan asyak ti boss mo. Erlinda ko namlatan. Kas nabalasan kayo latay ti kasta alangayo. Talaga abalasang akpay. Sa anakpay anak ki asawa. Sika nga ay, amangan no nang asawa kamatan. Wano adamatan anak mo. Awan pa'y nga ron. Kasta ka di. Anyat amom ngay, amangan nuda tati na ito ding para ititunggal maysa.
Kan awan mo't dakas na no bilang laeng. Saan ka di? Ah, ay, Sa bagay mo't kit di Erlinda. Ni, apay nga gimimpake ka, Froilan. Pumanaw ako ni ti daytoy balay. Agsinatan may ta. Makauma ti kastoy abiyag. Kat kasano nga rudan ti anak tangay? Asino ti kadwa ka mga sikasukan ko na? Kabailam day ta. May salaang met anak ta. Di ka man nagdardarasudos si ka, Froilan? Saan na mabalin na panawan na kami iti anak ta? Nang runakat kasi ti kasasaad na. Basta pumanaw akon. Ikanta pa'y man iti ispis ti bagbagita, may ta. Dakal mo't gamit balay mo dito yung lugar yo, Erlinda. Huwag mo't ngamin. Dito iti salas. No kayat mo ti agbuya iti TV, agbuya ka lang. Pagturuga nga'y. Iti silad ko, ano kayat mo? Okay lang king ka. Wala, agayan ayat tabutan. Agyaman na ka. Agyaman na ta inayat na, Erlinda. I love you talaga. I love you too, Froilan. Apay akas tatila nga may ta. Kasla da problema. Pinanawan na kami ni Froilan nanang. Jak amuno na panan na. Anya, kaano pa'y? Itay laang. Aging gaita. Siyak ti pabasulan na no apay nga ubing-ubing ti panunot ti anak mi. Ay nagloko mo't tanday jay nga asawam. Kastalat kalaka na ti panang panaw na kada kayaw. Planong tagtrabaho iti sabali a lugar nanang. Iso ada kayo kumapay lati makaammo iti apo ko yo. Awan sabali apang ibili na kita anak mi. No saan ada kayo. Itay pa'y adi ka matagtagari dita, apok. Apay, adarikrik na Anyat oras, Lola. Alas 3 na iti malam. Apay aya. Itay agsapa panaw nanang. Maluman, hampay awid suna. Napanan na. Ay, kwa apok. Hansamot tan awiden. Panaw naksan nanang ko. Di nakapinanawan. Masapul lang nga umadayaw, tap nagtrabaho. Iliw ko nanang ko. Anyat kayat mo merienda ta ilutuan ka, apok. Nanang laeng kayat ko, Lola. Anya nga tanong mapantalangan gumatang iti ice cream di ta tersena. Ha? Ay, kayat ko ice cream, Lola. Tumakder ka nga rudan. Inta gumatang iti ice cream mo. Sika ka diti ag-apply, miss? Anyat nagan mo? May tatinagan ko, sir. Nice meeting you, Maita. Bagay mo launay ti blouse mo. Ha? Naibagay kan ka ti kasta akawas mo. Agyaman ak, sir. Agtugaw kan, tarugyan ta ti interview. Kasapulan ming agpaiso ti empleyado ita, nang runa pa'y kat adu dagiti customer. Sir, ada ka dinamnama amaawat hak? No, siyak ti damagam. Dakil ti namnama amaawat ka. Takasken ka, ti kasapulan mi. Sumurot ka kaday, apok. Ay, napapanam, Lola. Iti ayanda Madam Fina. Ay, adamanan labam? Wen, naurnong ka no timurenda. Isong agpalabada manan. Ay, surutak, Lola. Tulong kayo labatap numalpas dagos. Dayta ti kayat ko kan kaapok. Nagagat ka unay. Wen atap numalpas dagos. Awan matlaang kay ayam ko dito'y balay. Nalangaraw, agrubwat kantap no dagos sa malpas taramidan ta. Awid ka di pa'y nanang ko, Lola. Bayagan jak kita nanang ko. Wen, apok, agawid tumatlaang. Lipat naksan nanang ko. Di ka madanagan, adaak mo ta kaduam. Saan ka baybayan?
Thank you, Lola. Awan anyaman na. Ikararag talaeng nga sapay kumata na saya at ikasasaad danan ang kantatang mau. No sa dino man tayan da ita. Kaano nga'y awid da, Lola? Addan tulat ta apok. Jak lamaw no kaanaw. Hanggang basta, agawid dan tumutlaeng. Agyaman na klaunay, tay naklon mo ti ayat ngay datdaton ko. Ay ayaten kalaunay. Ay ayatan kamat unay, Jimmy. Wan gayam, tapnosan ka magastusan ni ti abang. Agnaid kalangan ijibalay. Ay, nakababain matkan ka, Kan amangan no adda may mga dagiti padak nga empleyado. Awanan bibiyang dayti dayta. Kun maysa, awan pagpainam, tanaw biya ka matan. Isa mapantay ti boarding house mo, no madamdama, taalain ta dagiti napatagagamit mo. O sige, sikat ti makaam mo, Jimmy. Ken maulin da ito yung aldaw pa nagtrabaho nito ay. Siya kon, ti makaamoy ti kwarta agastusem, mayta. Hello, Maita, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayo ngay? Ay kun nasaya at latamot Si ka ngay. Nabayag mo na di ka nagawawid. Ay na, jak pa'y makaawid, Nanang. Sana bale, tanasaya at ikasasaad ko dito eh. Ay nakailiw na kayon ta anak yaw. Nakayulat na di makamukan ko Nanang. Jak kaya ta madadahal ti relasyon mi ka ni Jimmy. Isong agtong pala kiti kayat na. Di na ngamin kayat nga agawid dak. No kasta, at damot din sa bali ka relasyon mo dita. Nanang, baknang ni Jimmy. Maitid na amin na kayat ko. No kabalan ni Froilan tagsapul iti sa bali, kabalak mo ta. Nabakbak ng pay nga adayo nga miso. Ay na anak ko, wag basbasol kayo iti kasta nga raramidan yaw. Urnusan nyo kumanti bagbagiyaw. Sapay sang kadamag na kayo ti anak yaw. Ay sige tani, agluto akpa iti kanan mi kini Jimmy. Bye. Ay, Anyangay ko na Nanang ko, Lola. Nasaya at kano ti kasasaad na apok. No may papanmat iti panagawid na. Jak pa'y masiguradaw no kaanaw. Awan mo tinadakamat na kanyak. Lipat na ko Nanang ko. Saanan iliw kanyak. Siyak, iliwak kanya tatang ko. Bayagan jak suda kita. Awanan patag ko kanyada, Lola. Ay, saan? Patpat ganda kadagiti dadakkel mo, apok. Di mo ko mapanunutan ti kastawan. Agyaman naklauna iti regalo maakwintas, Jimmy. Bawan na nyaman na. Ahon gaya. Planok tagbakasyon niya abroad intun sumaron abulan. Duat ang agbakasyon. Kaano lang hindi nagbakasyon tayo kadagiti kakabsat mo iti Palawan Ita, out of country tamanan? Okay lang. A moment. Sana parekot ti kwarta kanya. Asino nga ro ti kadwata? Ang mga no sumurot man ang dagiti kakabsat mo. Sanan. Duat lang nga mapan. Tapno komportable ka. Buludak man pa itilugan mo, Erlinda. Sa dino ti papanam aya. Mapana kita yung tigayim ko. Buludak tilugan mo Tapno di da ibaga mamirmirahaw ta kijay. Sige, usarum lang. Lugan tan adwa day chay. Ngaman na dama, amangan numagasgasan mati chay. Wen ka di ka matanagan. Ay wanak tilugan mo. Ay lugan ta. Kunak ko ma. Syakon bagkat linabaam, Lola. Pag tinulungan ta nga ro dapaw. Bakit kan, Lola? Kunada, saan ka no bagkat dagsen ti bakit? Saan mo ta mabalin nga ipabagkat ko kan ka ta nadagsen? Di mo ka bailan. Naibagal daw yo. Kumusta kayon? Sino kayo?
Siyak ni Bernadette, nana. Nakabakasyon na klaang from abroad. Nasalaw kayo manan, idikal man dito eh. Kasta aya, ma'am. Tulungan kayon amang bagkat iti awit nyo. Tamadlaw amarigatan kayo, nana. Ay nakababain. Saanan, ma'am? Alakit din. Basta tulungan kayo, nana. Pasensya ka na, dito'y balay may, ma'am. Daan una yun. Marmarga ay pa yan, ha? Kan narukupon ti kayo, adiding na. Ay, kapilaang ti may pasangok kan ka, ma'am. Okay lang, nana. Awan problema iti dayta. No kasta, dudwa kayo lang iti ang pukom agnanaid ito, eh? Wen, ma'am. Pinanawan dagiti naganak na to'y apukok. Sa dino nga yan, ti ayon dagiti dadakkel na. Ti ama na, jak amo no sa dino tayan nan. Ngam, damag ko nga da kanon sa bali nga asawa na. Katimot anak ko nga ina to'y apukok. Nakiasawa mo't lang iti sa bali. Manipod andan sa bali nga asawa da. Di dan nagpakpakita kada kami, ma'am. Agad-adal ka diti apo ko yun, nana? Saan nga road? Takas tama nga ubing-ubing ti panunot na piman. Kan adayo ti pagadalan dito'y balay me. Ngamuray kastoy ti apukaw, nasingpet, natulnog pay. No kasta nga rod, tulungan kayo, nana. Agsapol tayo iti pagadalan ang mabalin apang yanrolan tayo iti apo ko yun. Kan ipariper tayo matlaang ti balayo. Ah, tulungan na kami iti apukok, madam. Wala na. Nga mabalin ka di, adidak awagan iti ma'am. Bernadette ko na yalatan. Misyon ko nga minti tumulong kadagiti deserving ang matulungan. Akas kumakada kayo. Ay na, ay kat pagyamanak launay balasang ko. Pagadalan nakakanuday siya babae, apok. Kan ipatarimaan na to'y kalapaw ta. Ha? Mapana ko ni eskwela, lola? Wen, kan saan ton nga agtad-tad to'y balay ta. Wow! Pintasan balay ta, lola? Eskwela ak pa yan. Surat akon papel. Kompleto matanda giti materyales. Mabalinan ang marugyan ti renovation, nana. Agyaman naklaunay basan. Kan adapay good news ko kada kayo, nana. Yenroll tayo ni Regina iti pagadalan dagiti kaskan kwa na nga da diferensya na. Ay amangan no dakkel ti mabayadan. Siyak ti makaamo iti mabayadan, nana. Ngam unaan tayo pa'y apatarimaan ti balayo. Kan, mangipatakder tayon to iti sari-sari istoryo. Tapno saan kayon amapan makilabada. Ay nagsaya at kaunay kada kami. Saan na ka man nga maamunay? Nga madlawan na saya at ti panagpuspusom. Patsyak ngay naramat na ka ti Diyos amang tulong kada kami. Pakaragsakak ti tumulong iti padak at tao, nana. Ni Apo Diyos ti mang subad, iti kinaimbag mo kada kami iti apo ko, balasang ko. Lola, nalpasan balayta, pintasan balaytan. Ay, apay ngay sangit ka, Lola. Apok, awan ka numot ni Nanam a Bernadette. Diyan ang tulong ka data. Natay ka numatan. Ha? Apay ngay natay? At dagayam ka no nadagsa na sakit na. Kat nataningan ka no gayam ti Biagnan. Iso apim mo sa yan dyan ang tulong ka data, apok. Ala, natay gayaman. Kaasimat. Wen na rod. Iso gayam nga inwaras nanti kinabak nang nakadatayo amarigrigat. Tao madanimot gayaman ti apit na. Anday ko. Apay kang tungpa ka ngay, Erlinda. Anyat basol ko. Awanan ka itipain. Kano pa'y aluklukon nak. Ha? Ita niya kumaga po alukwen ka.
Nasikugam ni Telma ababaw ng ta. Saan lang aday ta? Adamat gayam anakan asawam sakbay anagam amuta. Nagulbud ka kanyak. Pumanaw ka iti sang anak. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. Si katay ayatek. Saan ani Telma? Sa dino ayatay ni Telma? Nagtalawan ti babayim. Saan asyak ti pagsaludsudam, tayak amuno sa dino tinapanan na. Saan ka ti amalay tinasayat at saritaan da ito eh? Saanan ngagbaliw ti pangadan ko. Pumanaw kan, tamangan no anyapay ti maaramid ko kan ka. Tulungan kag lako, Lula. Aramidam kit di ti paparamid ti maestram, apok. Nalpasan, Lula. Naan kita agman. Na ito'y Ay na. Nalaing kamot gayam, apok. Nalakakagayam amay suraw. Kastamat laang imbaga maestrak, Lula. Laingak kano. Nagsaya atayn. Sigurado ang maragsakan to dagiti dadakkel mo. Numaamuanda nga gis iskwila kan. Asino di balasang inyawid mo, Jimmy? Awanan bibiyang mo. Nadda isang put ko balasang ditoy. Tabalay ko na itoy. Anya? Kasanuak nga ruden? Agtalaw kan. Saan ka nakasapulan, Maita? Jimmy, anya ka kadi? Ape pagtalawan nak. Awan ang muka papanak. Pangasim ko mata di mo ramidin ti kastoy kanyak. Awanan mariknak a panagayat para ken ka. Ape kastamot ang tibagbagam. Gapo ka dita nakasarak kan iti adayo na pimpintas ka no bubingam siyak. Ipagmantam mo. Bumakat ka ngaminan, Maita. Isuarugyamon taging bakit ta pumanaw kan. Di mo ipilit ti bagim kanyak. Tasan kan apagan ano? Diyos ko. Anya da ito ang napasamak kanyak. Kapilitan agtrabaho akmanan. Tapi napanaw nakmata ni Jimmy iji balay na. Kunaklano agnanayonan anapintas ti biag ko iti sidong na. Ngamsaan mat kaya. Awan laban ko kan kuana. Tasaan kami ang nagkasar. Iso ang maramid na lata ti kay kayat na. Maita, anya tar aramidem iti dayto a restaurant. Ni, Froilan, si kamat gayam. Dito ti pagtrabaho kita. Si kangay. Kap-apply ko lang. Diyak amo numaawat ako no saan. Ituloy tatag sarita no madamdama. Numalpas ti trabaho ka. Ang mga numakita naktibos ko. Kat ikatanak dito eh. Sige, Maita. Nagsina kaming kinerlinda. Nailaw anak kami ni Tibabaw na. Kat nasikugak. Saan ko nga ilimod kan ka? Tapno ang mumti amin. No kasta? Anda na si Kugam. Wen. Ngam nailaw anak lang. Tanabartek kami adwa. Diyak matan amo nung sa dino tinapanan na. Tawan ti kontak ko kan ko ana. Di mo sinapol? Sinapol ko. Tapang panunutak mo ti anak ko si Kugna. Ngam saan ko na nakita pa eh. Ay, oray siyak. Insukat nakmut tinubyok iti adayo nga ubing ngam siyak. Narigat hasta sitwasyon ko ita. Diyak mo. Lokasano amang rugi akmanen. Ay, ti anak ta nga ta. Kumustamat nga tan. Nabayagan na diyak nakitkita ti anak ta. Apay no agawid ta. Agresign ako ni ti trabaho ta agawid takit di. Intakitaan ti anak ta. Adumanan customer, Lola. Wen nga raw dapok. Ala, yawat mo man day tayan ti barbarya. Tawan pagbaryak. Nay, adra tao apok. Siya kun lukat ri daw, Lola.
Kumusta, anak ko? Kumusta Regina, anak ko? Ala! Nanang kang tatang! Ada kayo! Ala! Ay na, kailiw da ka una yan, anak ko. Umay ka man tarakupan ka. Nasaya at mo tanagawid kayon. Maragsakan na para itapukok. Tanabayagan na sapsapulan na kayo. Masa siya nakankwa na tunggal damdamagan na kayo. Tamadlaw kailiw na kayo unayan. Ang man yan, tadiyo man lang nalagip mo ta sinarungkaran. Uray na minsan lakuma. Pakawanan da kami kumananang. Agpada kami anailawan ka ni Froilan. Wala na. Nasulisog kami ti awis ti lubong. Kat nagbabawyan min dagiti nagbasulan mi. Kat nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi, nana. Awan pagkamangan mi. Tanabayagan analako ti balay mi. Awan papanan mi nanang. Iso ano mabalin. Makipagnaad kami kumakada kayo. Pinapintas yung mutan ti balay yo. Wain tada na ayat anang tulong kada kami. Nasyan kada kami, tamo dati kasasaad mi iti apukok. Ngamdak sang gasat, tapi mo sayan day dyan ang tulong kada kami. Nujak pampanunutan ta apukok. Saan kay kumangawatan? Gapo iti panang talikod yu kadkwana. Ngamawan mabalin ko. Tabumaketak matan. Jakon maasikaso ti apukok. Iso sige, palubusan kayo nga agnaad diti balay. Ngampang nga asiyo ko ma. Asikasuan nyo anaimbag ti anak yo. Amuyo magti kasasaad na. Agpakpakaasyak kada kayo. Diyo kuman naramidan tinaramid yu iti kalabas. Maasi kayo iti anak yo. Nang runa no awanak ton. Diyo ko mabaybayan ni Regina. Ikarimi nanang. Aramidan mi ti amin tapno makabawi kami kada kayo ka ni Regina. Wala na. Saan na maulit tinapasamak? Agbalbaliw kami. Sapay la ko matamatakdaran nyo dagita akariyo. Da kayo ti numero 1 amang ipatag iti anak yo. Tada kayo ti dadakkel na. Nang runak at kasjay ti kasasaad na. Kasapulan na ti pamatagyo ang naganak-nakan kwa na. Datayo kumaan naganak ti kang runaan amang ipatag kan mang bayabay kadagiti anak tayo. Taiso datin ti Diyos a bendisyon kan pundasyon amang patibker iti pamilya tayo. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, ni Apo Diyos timang tarabay kada tayo amin.